Ia, ona au afe baila ia se io tātou toe militino mo tātou murumuru au foe. I le alofa whasoa o le alofa anga le lei o le alofa I le whaatua o ia o lo tātou mataisili le langi. Ia awa o lona whamaoni wa mafuai o no tautoe sila sila mai. Ia le nei fo ua toe no fo ia lo tātou no foa e tau te whaakali ia iso o se afi. Iyo e tali ilo fo I le whaatali o le toe fio mai o Yesu. Pe kukusa ba le whaakari o le tātou porokalamba o le tautaia. Ia o te le tio. O te le tio ona ua mawhanawhana le tātou sootanga e ala I le tautua tau longolongo ma le au nanga. E tau mawhai a le nei tautua ma le nei au nanga e moli o atu. Ia ai o loto mawhina ngalo. Awani mea o loo tutupu. Oani vaenga e whaalau tele. Whaamala malama. Ma le sili o vaenga uma. Oani mata upo tauno tau silafia. Ai e leo mawhai. O ngā kala ngoa isi media. Ia me leo te whata lo fatuai. Ma wofo lo fatu. Pa ia mama malu. Sau ngata ma sau tua whawhafa no tātou waturu. Samoa. O oe o le fuela velave ele ke whai e ko inga ia upu. O a winga o neitala. E lave o le fili o le vausa. E le ia se poto, e le se vave, le se fia matautia na te toi pulu mafua pe tau aua wina. Awa o Samoa o le ia e hivi via. Lono winga. Wa uma ona whata oto, wa uma ona papai. Ai o le fatu a inga tausilea. Ia a to fia, fale uponu o to finga, fale uponu na tu ta whaitia ma tu ta whaitoa. O lato fatu a inga tausilea. E voi lale manatu a siata ia e le to ia sa o ngā samilo loto. Fata lolo atu ia ele au fuelo loa ma le pupu toa. Io e whaitau launu o tātu utunu. Ia o lo tau nafa mo tau matafa yoi. Ai tau ia ina au maia le suafa o sia uo Yesu Keriso. Iyo e o le atua o le tama o le whaavavau o Yesu Keriso o le li o le file muma le anganga pa ia. O le fesoa soani sili o lo tātou soa e tū mau I le aso ma le aso. E o te whatalofa ma o toi whaafei loa ia tuai awana ngata le tātou mafutanga I le aso lua le vaiaso le tenei. Lea wa atoa le leile vaiaso. O tātou vala mai. Our first article of today is from Samoa Global News. This was published on the Monday 26th of January. It reads, Whaalaunga tasia le atunu atoa I se feso soani, tolu sulu lua miliona, lua selau, lima sulu wafe ta pena I le toi foi o le whanau a onga. The Prime Minister, Honourable Laulia Atoa, made this announcement at the annual Teachers' Conference, stating that this initiative is a new government measure to help families, especially parents, plan for the beginning of each year. The Prime Minister said Cabinet finalised the arrangements for this assistance to begin this year to support the back-to-school period. He stated that the benefit will be paid to all Samoan citizens, estimated at about 215,000 people. He says everyone will get it, no one will be left behind. The figures were set to ensure equal distribution of the $32,250,000, which is 215,000 people times by $150, which comes to that amount. The Prime Minister said there was a discussion about whether the benefit should be divided over 3 or 4 months. However, the government has decided that it should be given at the beginning of the year, as this is when the assistance is mostly needed. The benefit will be distributed and released through the village councils, so the whanawhawai of each district, and this means all village councils must carefully verify the numbers of parents, of children and people to ensure accuracy and proper confirmation of what we have prepared, and that they must not repeat the past mistakes where payments were made to additional individuals who had already passed away. Everyone will receive this assistance, including people with disabilities, the elderly, and even newborn babies. This government assistance will be released before the end of February, and the Prime Minister also noted that there will be an annual dividend for NPF contributors. There will be a time when the Minister of Finance will announce that assistance.
Wow, le atau so ngano. So kongu lava le whaalinga le al Palemia kai minga makua saunga kule e pele in kuper maro. Ala in kuper maro o kufore konu 1 million. Pero le e kau whakuskusa mai lava le la kokola. E le kai whikau i le kola ma le melo whae Palemia. Ai makauri fo. Karo le kakiri o karo mele poro keki mai si ngama sa mai si meri o mai ai ora si foi me fe kau i o kai mu sa o media o ngor ke ba ku pese la o fa ka me ki bole mai ala ko results o suenga o ma o rin kupe le la o mo le la ngone ya mangi si foi fa mu yanga e ka wa i o se surprise package o Faafetai Le Palemia Malang ako kini expecting ka naman nang fabay la parang kala yele fofonga la yai ai li fa pe mo la yese pekele fa penge yo la o la pe fa so la ku ye ke la yo se me lei o se me fa mama venga ai ba se la ma pa wan me fa mo ka o no pi fa ama ko no pi fa ngala ko la fa la fu e le a fie fo ye ai ngere fa la fo ka mele le ka ba uma ngo ye ke la yo se me le kele fa ka ile fa nga malo la ko fo i fo nga ye me o manuia ia sa lilo o po mazania ila tuno o manuia sa lilo e le tupu mo o fa ka ua ngale a tawa mahana o fa tawa e le kupu mo e le ikupu mua se tu ai ngā whaamanuianga whapea manguia mai ai ale pepe e kau le koe urukaia o loo soifua i te tono o ainga ia mesi fo tono mota malawa au e sau ngoa ai kango nge whaile calculations o tau sa mua tatou ainga a whapea e o vātu male to afitu le tau ainga ngai lunga lono winga wa i tiro le afe mon tupu ainga i walanga o le count so sisi o e la le ye fa manuianga le ai to tele halo mfana na to tele no fatas le tseila nga ia ai nga o no sfudu sukase sulua ko kele wa o lo fangau wala ko fangau a faila o this generation fangau le household umale se la ulima sfudu tala fa tele le a lo se fudu kanga ko lo wai lo afe mon pour na sele on top il est polo keki on top i benfikio o mana onga tu mau on top il pensionga le wala ko si kusa e lunga mau isi fa manu yanga sa fola inatu ko si silala il matauti o ye fa manu yanga ele nga o poro ke kila le pe yo le le kau va ia ma le anga ia loko le si va nga sa ke alela o so mai mele o so mo mai le to o le o so mai le o apakaki le mele o so mai ya ba nga ngana fa fusu nga ka foi o se me nga o ke ia o so mai apakaki la ve ai la ve mai ai so le apakaki o le ma nga ye ko nga apakaki pa folo nga pa ko nga apakaki fa mai ka nga ko le ko si sa o pia ya ma fa dai fa nga malo a wona e o tato focus le lawa manu pe o pola tunu o pola tunu a ke vai le lawa manu e vai fa muli watu iwe ka ko vai ka ko le mela ye le mafua la ye ya a wange ka ko vai ile fa pepe mai o manguma markele yo o le fo fe I mangori le ata mahana o fe I sono manu da wi o le haringa o le vai le fe I nge a wala ni tato waste for ka ko kaimi ka ki se fe I mai o kuli o meu kamanga ai tato focus tato ile lawa manu le ngo ingala o fa pepe mai o mafua o lalo aku ai ka oko ingala ingafo iyo vai la tato i te ua toi tau a lei atu lo va pe toi tau wa pale atu a usola walu eser fa manguyanga o inisi Faafetai la never before yo te le loli a tau me tuolo soifua ele mane na hepet le me fa pe o kumo ai o ke le foi le so sangi ba ke lo ngo lava mo ko le wa makale fo o le me mo aonga como que aonga mo le kanga ka sanga mo ko foi le aonga ai se me foi fa pe se me wa ba
ko ya re ho kan o fa ka fa ko fa ka kan o ben be ya fa ma le ka o se fo ya a ko wa ra makanga ro ara makanga ro ngi mele. You know, as a family person, Hannah, you know, with a beautiful child, you know, what do you think and feel about this sort of support from a government? Yeah. Mainly that we've just finished with a lot of spending over the Christmas and holiday seasons, hey? And now as parents, we're all ready to, you know, start from square one again, and having such an announcement from the Prime Minister, how's that feel? It's really good. I remember being young and the support that my parents needed to get all of us into schools. It's this kind of support that we receive from the government as well, which is really helpful. And a lot of the criticisms I have been seeing is that this is not a long-term support. It's not going to help solve educational issues. But as we've realized, we can't have long-term support if we can't even get our schools inside. I mean, we can't get our kids inside schools in the first place. So this is short-term to help with the issue immediately to get our kids back in school, which I think is very helpful. Mara tua le whaonga ina, wa tasi le vaenga e le o tutu ulono toile a taua le komui. Mara whaikio le vaenga le whaikio. Whamai wai back to school. Whamai wai wa whaonga e le whionga le Palemia mara malo le vaenga le initiative le back to school. And yet ila kamik e le a fia umai e pepe le ia onga ma tangata matutua. Le ia taua mahana. To lo wa tatu tala no matua wa yai whanau. E afeki ma a inga umo sa moa pea unko e am I right? Yeah. Yeah. Yes. O lancho kamaiki so se mea lawe e aso kanga. Even the duties around the household change once the kids go back to school as well. E so e ma le whaavai o a inga. Pe a o nga sa unge koe avika me ki le haonga. E oi. O le hale winga o la whamatalanga. Ia la vatu. O le fai malolonga mai fo I matua a fo o le matua a inga il matua fa moe le na fai. O le pointi le o te vatua. Ki ngā mako manga o lo ko mal ko inga heva umi visa umi le ai. La ko fo umai sa mola. Ko fiola o. O aveka me ki la o. Apena ko me ki la o. E afeki uma ya ma whaavai uma o ka kou ainga. E afeki uma I le melea o le back to school. Grandmother, grandfather wa uma lava. E afeki uma I le melea. So ya ula ya e tele e whaisike leo ko whaare al Palemia li isa moa o kou ia le au mare malo. O doule tu te whaiti o tu te leo malama. O le afeki le ngā. O le afeki le ngā. Ioi, le ala wa mai uma wa o selengi uma ngai, wa o savings uma nga fai moka mai, wa spend uma wa kele piki makwa, how many pikis will be paid, wa open uma piki ngai ka mai ki le school holidays so o le ala wa mo si fa mama veng ai pia na te faiat si o le telefone le temi botatu ka ki ha fia ro foi le au wa no manu ia le te fatu ai lawa manu ia fe iso. Ya, ole tamana ole matua ta ivale wa mena io e ta ivale solo mi o la waman ele se ngai kau kaya e se me la ke le ya mare ya Faafetai le no winga a mana ia fo vanga le wala na le na fai le research na le la le ato ole o mau ma le stats tato statistics sa mo fai ka wa fai lo se la fia so le ma fe tanga na. Yeah, the population 215,000. Na ia tai se lauli masfulu ke ro la ka kalsang me ma we pe anga fa pe vile le mfai ngo kala fa ndoka ku sfola usa mo sakselo. What do you think there? Na ya mu ya auto e se ke fa ku se ko ke le fia ai le manu wa udu ai e se ha de me ko ke o ku sa ve solo mai